Video e latelago ke video le gore e na le diswantšho tše le gore di a tšhoša. Go tseba gore wena o motho le gore o šuega ka pela ga o rate o lebelela dilo tša go tšhoša, ke tlo kgopela gore o seke wa e lebelela. Go na le tše dintši tše di tlhaga mo lefaseng la rena tše le gore ga re tsebe ka tšona. Go na phoofolo ka mehuta tše di leng gona mo lefaseng la rena tše e leng gore ga re tsebe ka tšona. Mare ka baka la batho ba e le gore ba rata go dira di-research, batho ba e le gore ba rata go sepela kwa dithabeng, go sepela kwa dinageng, ba tše matšatši ba le gona mola ba explora jalo le jalo. Ka bona re kgona go rutega because ba kgona gore ga ba le gana mola ba kgathe di-video, ba kgathe di-pictures, gomme ga ba bone dilo tše dingwe tše le gore ga re di tsebe re le batho gore dilo tše di gona di a phela, ba kgona gore ba re sendele di-pictures tšewe, gomme ka tšona ra kgona go ithuta se sengwe. Dumelang, ke a le lotšha, ke a le tsamiša go semoya ka Dr. Magabo. Le kgono ke rata re dire story time, re ka no bitša re ke story time, but as a napile story time ke phoofolo ke ratang go le botša ka yona today. Ke le ka go le eletša ka yona, le tsebe gore phoofolo ya mohuta moso e gona, ke nnete ya phela. And then lebaka ke goreng after yona video ke tla ke tlo dira video tše pedi tše le gore di amana le phoofolo ye, mo e leng gore go bile le batho le batho ba rata go dira di-research, batho ba rata ya di-camping, mo e le gore ba ile camping gomme ba kopana le yona le gore na go diragetseng ka ra maphelo a bona. Ke batho ba e le gore ba ile ba utswa ke yona phoofolo e ke tlo le botjang ka yona. Ke tlo le botja ka phoofolo ba bitša re ke Bigfoot, lebitso le lengwe gape ba bitša re ke Sasquatch. Pele re thoma ke rata go amogela ba e le gore ke mathomo ba tsena go semoya ka Dr. Magabo. Ke le amogela ebile ke re le ipsene ka taba tše ke le tshwaretse go tšona. Ke kgopela gore le re le theletše taba tše, le gopole le subscribe, le like channel ya rena, le gote notification bell, le share di-video tša rena le batho ba le ba ratago. And ebile for consultation mo go semoya re dira consultation ya ditaola, consultation ya sprofeto, consultation ya psychic reading mo le re ke di-horoscope, your future, jalo le jalo. And then ra dira le the dream translation mo le re šomiša ditaola, re šomiša sprofeto, re šomiša intuition for dream translation. Ra buša gape ra dira le spiritual guidance, spiritual counseling. For consultation o tlo senda WhatsApp mo nomorong ya rena ya 063 561 2111. ke a e bušeletša 063 561 2111. nomoro e ke a o buka consultation fela, ga se ya go botšiša dipotšišo, unless le re potšišo ya gago ya mana le go buka consultation, it's fine. Okay, a re thomeng ka taba tša Bigfoot goba yona Sasquatch. Bigfoot ke phoofolo goba nka no ke phoofolo ebile ke se ka motho, phoofolo motho ke ka mokgweleng ka gona a kere ye leng gore e hwetšagala kudu mola kore mo nageng, mo lefokeng, in the forest jalo le jalo, mola in the mountains jalo le jalo. E hwetšagala kudu nageng ya bo North America, mo sethogathogeng sa kwa bo Himalaya, bo Northern California, Mississippi, bo Pennsylvania, Allegheny National Forest ke di-national park mowe, le bo Washington Blue Mountains ke mo dithabeng, bo Pacific Northwest, bo Oregon jale le jalo. E hwetšagala mo nageng tše dintši kudu mo e le gore ke dithaba kudu tše dintšintši, ande kudu mo e le gore bile go na le go rata go wa di-snow. Bigfoot ke phoofolo e leng gore ba re ge ba e tlhalosa ba re ke an ape-like man-like animal, ke gore ke phoofolo e leng gore e nyakile go tshwana le motho ebile e nyakile go tshwana le tshwene, ke gore o tla re gane ke hybrid ya motho le tshwene. Mare ka baka la botelele ba yona le maatla a yona ka mokgwa poeleng ka gona, wa bona gore ye ga se hybrid yeke, ke yona phoofolo ka mokgwa le gore e ka gona, ke ka mokgwa le gore e tlile mo lefaseng e le ka gona. A go tsebe gore na kore original phoofolo ke kore e thomile go ba gona neng mo lefaseng, mara ka mokgwa o leng ka gona ya bontšha gore ke tše dingwe tša diphoofolo tše le gore ke kgale kudu di le gona, ke kgale di le gona. E no re batho gore ba tšere nako gore ba di-discover, re tšere nako gore di discover, ke ntho la tlo bona gore lefase le le tletše ka dilo tše dintšhi, diphoofolo tše dintšhi, tlhago ye ntšhi e le gore ga re kgone go e bona ka gore go tše le gore go na le mo le gore ga reng ke re ya gona re ba pleke tee, ga reng ke re nana o ya dithabeng jalo le jalo. So ge ba re it's man like, ke nthela gore sefatlhego sa yona se tshwana le sa motho,
tše dingwe difatlhogo tša tšona di tshwana le tša batho no kgotsa ka re ke monna jwale o na le ditedu jwalo le jwalo. And then ge ba re ke ape like ka baka la gore o kgotse dilo tše dingwe mo sefatlhogong e tshwana le tshwene bopoelo kana gore tshwene, mara ka baka la melola wa yona e na le mmele wa motho, mmele wa go tshwana le wa motho, e na le matsogo a go tshwana le a motho, e na le maoto a go tshwana le a motho. So Bigfoot e bone ke batho ba le ba rata go hike kudu makgowa ke batho ba le ba rata go hike o kgotse ba ya kwa dithabeng jwalo le jwalo ba ya ba yo hike mohlomong ba bangwe ba na le sepela as a family ba mongwe no kgotsa eno ba ba gwera fela mohlomong ba le ba babedi goba motho bile a sepela a itse goba ebile ba feta 2 ba ya kwa dithabe ba ya go hike ba tšea ditente tša bona ba ya go robala mole ba kgona go tšea dibeke-beke goba dikgwedi-kgwedi ba hike. Ba bangwe motho o kgona go ipotsa gore nna ngwago ka moka ke ngwaga ka gore ko hike. Okay, so ke bona ile ba kgone go bona yona Bigfoot ka re gantši ba ya go hike ba sepela le di-camera tša bona ba tla kgatha di-pictures ba tla tšea di-video gomme ba kgona go romela batho ba kgonne go hwetša ntho e le gore ke semaka and then ba kgona go ishera le rena then ra kgona go rutega ra tsa gore okay mo lefatsheng go na le di-1 2 3. So botelele ba Bigfoot ba re ke 4.5 to 5.5 meters ke botelele ba yona. Go ka lebelela monna o motelele a ka tsena 2 times ka re ga Bigfoot wa ebile a ka kgona go tsena 3 times ka ra Bigfoot ka mokgweleng e kgolo ka gona gore Bigfoot go e lebelela ge nka be sena maboya eno ba sefatlhego sa yona sa motho wa mokgonola re tlo re Bigfoot ke lekgema, re tlo re ke lekgema ka baka la botelele ba yona le matla a yona. And then ba re ena le matsogo a matelele ene matsogo a yona a tshwana le a motho ka sebopego a bopegile o tshwana le a motho. And then maoto a yona ba re botelele ba ona kore mo e gatileng gona ke 600 millimeter botelele, bophara ba leoto la yona ke 200 millimeters ene maoto a yona le yona ke a matelele ene ebile a bopegile ka motho kore ge e sepela Bigfoot e no sepela ka motho go e lebeletše mara o tlo bona le motho mongwe ba le maboya ene o tlo bona le motho mongwe o motelele-telele wa mmele wa ba le dinamanamana wa go kgwahla. Ba re e na le maatla le magetla a yona kore ke a magolo swena magetla magolo ka na gore motho wa o gym ka na gore motho wa gore ka wrestling ka mokgweleng ka gona ene ka mokgwa ba re kgwatlheng ka ona ba re e kgona go iša le mehlare kudu e setse kwatile. Matlho a yona ba re matlho yona a tloa kore kudu e setse e bona bošego matlho yona a tloa o tlo bona ka re go tuka mabone kua go batamela o makala ke Bigfoot. Matlho yona ba re ke a ma-red in color a go tloa a mangwe ke a ma-yellow in color and then maboya ale a yona ba re ke a ma-dark red goba dark brown goba a ma-black goba a ma-white. So Bigfoot nka no re keng ke lelapa la di-Bigfoot mo le re o kgwetse le gore ke mma le papa le bana ba gona. Ke a gopolana video ngwe ke e bone e le gore e be le Bigfoot ya mosadi ebe ngwana wa dutse fase nampile Bigfoot ile o ka re be nyaka dijo mola ya re ge e bona batho a ke ka motlhe re bona dilo tša tshwana le Bigfoot dilo tše ra se re di tlwaele re tša camera tša rena re nyako batamela re nyako kgatha di-pictures. So Bigfoot ele ya mosadi ela ya tšhoganana re motlhong batho bale ba tlo go batša ngwana yona goba ba tlo utswa ngwana yona or something then ya kitima ka pela ya kuka ngwanola a kere ane o ntse o e bona gore ya tšhaba ile ka o khutha ka dihlare go fitlhela ebile mafeletšo ebile e kgona go tšhaba ya timelela. Bigfoot ba re e na le lebelo le le ntšhi le legolo kudu e na le lebelo le legolo kudu ka nako nkgwetse le gore batho bana le ba o dira di-research ka tsona diphoofolo tša monageng nako nkgwetse ba sepela ka di-helicopternyana mola ba nyaka le yona Bigfoot o na le ngwape video ene re ke e bone ba ntse ba nyakana le Bigfoot ba ešetse morago e kitima ba bolela ba re ka mokgwa e kitimang ka gona a gona motho a ka tsoga a kitimile ka lebelo le lelele kaka ba re e na le lebelo le lengwe la go makatša ene ebile e kgona go kitima for nako e telele ntle le go lapa kore ba tšena nako e telele ba ikitimiša ka yona helicopter ela Bigfoot e kitima e namela dithaba jalo e fologa e namela thaba tšengwe jalo until mafeletšo ba sa kgona bona e tsene ka e feleletše kae. So Bigfoot e phela ka dilwanalwana tša monageng
lo tsa tshwana le di-mushroom ke lo tse dingwe tse le di ja ke tsona Bigfoot, di-fruits ka le mona nageng jalo le jalo ke no sa re na le nama ya ja nama. So gantši ge batho ba ile mola nageng ba ile camper ga ba se ba bona Bigfoot and then ba tšea kore Bigfoot a nke tšhaba batho ebile a se gantši ka attack motho a kere mara bothata e ba ge motho a thoma tša camera a thoma e kgatha di-pictures then Bigfoot kona le gore e feela insecure no tshwana phofolo tše dingwe le tše dingwe ka re ile mola di-zoo re bona ditao re bona phofolo tše dingwe the minute re thoma go di kgatha di-pictures diphofolo tšela di a kwata ge re ntšha di-cell phone re dirang di a kwata ga di nyake go kgathiwa di-pictures so le go Bigfoot e jwalo ka nako ngwe setse o thoma e kgatha di-pictures e ka ba le mogola ya gore either e tšhabe goba mohlomongwe kore e bone o kare mohlomongwe e atelediwa e kwate e leke go attacka ge setse kwatile e wiša mehlare e meteleletsele mehlare ya go kgwahle mehlare e me strong Bigfoot ya e wiša and Bigfoot e ka topa le maswika ya go foša ka maswika e rata go foša maswika too much ge e fila o kare e atelediwa or something ka nako ntši Bigfoot e tlono ke tšhabela e tlono khutša ka mehlare ya tšhaba ya se attack ya se dire selo and then ka nako e setse fila o kare ya tshwenyiwa or something e tla ntšha sound ya yona go ka kwa ka mokgwa e llang ka gona sound ela yona e la ka bose yona ya tšhoša ge setse e lla sale ka kwa video ngwe mola e le sound ela Bigfoot ya tšhoša ka nnete kore setse e lla o tla re kganthe kore ebile sound ela ebile ya change ga ena pele sound e tee o no tshwanele a kere sound ya mpia ra tsa gore kempia e goba so mpia bošego ge e bona bathakati e goba so so in go Bigfoot it's different ka mokgwa e llang ka gona goba e gobang ka gona is different kore sound ya gona ya fapana kore ya change e ntše le sound e tee e telele kore ge thoma go lamola nako ngwe kgotso ka re ke J Cole nyana e change o kare ke hyena e change o kare ke motho o kare wa kwa re ke motho wa goelela maybe o bothateng wa scream or something or wa attack you ya change sound ya yona maybe in the coming video ke tla ke tlo kry-a sound ya Bigfoot ka le koša yona and then ka le botša di-story tše pedi tša bohlokwa tša ke nyaka le botša tšona tša Bigfoot ke tlo le botša sa mathomo ke tlo le botša sa bobedi ke tšona tše ke be ke le tshwaretše tšona ke rile ke introduce Bigfoot go lena pele before nka tla ka le botša taba tša yona gore ge re tlo tsena tabeng tša yona e banela kušana re bolela ka phoofolo ya mohuta mang and ya thuša this time because go na le batho bantši ba e le gore bana ba le ba makgowa most batho ba America le Basotho jalo le jalo goba le mehlobo e mengwe kgotse ba tsamaya ba ya gana mola nageng tšona tšela ba ya di-camping jalo le jalo ba bangwe ka nako ntšhi ba ya ba sa tlhola ba sa boya ba timelela a go tsebe go gorena ba tšea keng goba ba bolaya keng ka re ba bantšhi kore ba tla no kry-a di-backpacks tša bona fela dibeke tša bona lwana tše di itseng seeta se le mola eng le mola go bontšha gore motho o tšere ka kgang mara mmele ga o kry-ewe setupo ga se kry-ewe marapo ga a kry-ewe bontšha motho la o bolele gore jwang so ba bantšhi ba ile gana mola ba ya di-camping ba nama ba timeletše ya napa e le moka le gane jalo ba sa nyakiwa ga o tsebe gore ba tšea ke Bigfoot or ba tšea ke eng so di-story tše ke tlo le botšang tšone ke batho ba le gore ba kgonne go capture ke Bigfoot a ba tšea gomme ba kgona go ba le mahlatse ba kgona go tšhaba so go ra motlho mongwe kgotse le gore go na le batho ba borena ba ile gore ba gana mola ba sa le motho a tšea ke Bigfoot o sa palela le ko go tšhaba ka re ge e setse go tshwere ba re di a o gada and ba di na le language ya tšona ge di bolela wa kwa gore ke conversation ke family e tšere dikgang o mongwe o tla bolela o mongwe o tla fetola jalo le jalo tshwana le rena batho ba mokgore bolelang ka gona but tšona di na le language ya tšona ke a le leboga ba gagešo gomme a re kopaneng mo nako e tlang ke a le leboga